Okay. Hi. Welcome back again to the block. Same block. What's up? Here's your boy Snatty. That's my boy L. Not gonna waste any more time lah. Huh? Let's get right into it. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. That shit was dope. Hi. We're back again. Part 2. Part 1 like cannot fit everything inside, so we're gonna fit to the next episode. So this is the next episode lah, part 2 lah kan. So yes, we are still with Abang Rasul and tengoklah Kak, asyik lupa dia nama. Kak Dora. Kak Dora. Bastard siam sibut. Dora the Explorer. This one Dora the Dangdut Singer. Cool juga. kan cool kan? Singer, Aku pun tak terfikir. Yeah. Mic kau betulkan sikit dan letak situ. Yang penting boleh dengar sial. Tak ada. Kau letak betul macam ni depan aku. Depan gini. Okay. Disiplin Apa budak So okay. We covered a lot for the first episode. I think we have a few more questions, but this one is a little bit personal. It's gonna be a little bit personal. So kita tak nak buang masa lah. Okay Kak, Okay. we already covered a lot already, right? So this time I just want to know, bila kita jadi penyanyi ni kan, confirm ada orang mesti tak suka kita, betul? There will be haters, and there will be the naysayers, and there of course the good ones lah. So I'm sure you have your fair share of experience. Can you share with us or not? Like the most baddest experience Melayu lah musibut. macam Ni kau diam. ni Melayu pe podcast. Experience kakak yang macam very tak boleh lupa mah. People talk about you a lot. Macam Ada tu banyak tu. confirm. Banyak oh confirm. serious? Oh, Oh, dia ni. kecam habis tu. Cerita gini nak musim. Betul apa? Baru-baru naik Betul, kan, eh? kira kan. Confirm. Kira Okay. I baru dalam industri penyanyi dangdut. So there's macam banyaklah orang yang tak happy. Macam cakap I ni, oh dia ni jadi penyanyi, aura tak ada lah, repertoire tak banyak lah, macam ini itu semualah. Baru-baru tu memang ada affected juga lah. Macam Mesti bagi lah. I is like, aku penyanyi baru, patut korang yang otai-otai ni semua ataupun Supportive yang supporter-supporter lama tu macam kasih semangat lah, semangat. Betul. Kasih semangat, bukan korang tekan. Bukan jadi sundal. Betul lah. Akan tekan. So dari baru-baru tu I like a bit stress lah. Tapi dah lama-lama kan, dah macam lantak kau lah, kau nak cakap aku apa kau cakap lah. Pasal bagi I learn a lot lah. Bagi Kak Dora is like, after some time I dah boleh cope everything, then I rasa macam, oh diorang ni actually bagi orang nak tahu siapa aku sebenarnya. Betul. So you Daripada take it that there way? I like create my own followers, semua followers, semua macam supporter semua lah. Baru-baru memanglah orang sampai datang kat club, orang tegur macam that kind of thing. Macam you Dora you tak ada aura tau. First kali orang cakap gitu. Bagi Dora is like, aura? Asal kau bawa pasal aura? Macam lost lah kan. Aura apa dia buat? Aura tu Macam- lah. Aura shine apa? Tak tahulah, kadang moonshine dia. Apa habis orang. Dan macam-macam lah. Ada lah macam cakap, dia ni tak boleh nyanyi lah, dia ni gini lah, dia ni gitulah. Banyak lah. Ada red flags punya benda lah. Kakak dia lelaki tu. Tapi Kita ni bagi- kebanyakan lelaki ke perempuan haters ni? Campur. campur. Ya, campur. Jantan ya, sundal campur. pun ramai. Ada banyak. Okay. Tapi the saddest part is benda-benda ni semua datang daripada fellow singers tau kebanyakannya. Oh, Sial not lah. even the patrons. Ini yang dia ceritakan ni is not from orang yang tengok tau. It's from fellow singers from other bands. So More ini senior. okay. Orang akan curious. Orang mesti nak tahu. Diorang hate pasal maybe korang take over diorang punya position in that club, ataupun ni club tak kena dengan diorang langsung. Same thing macam kita kerja mana pun. Okay. They feel threatened. Pasal in this market kita punya band is the only dangdut young band. Yang lain semua dah lama. Ni semua apa tau, time-time Kira Maligai. otak-otai lah. Kira kubur dah message diorang lah. Yes, correct. Yeah, so diorang semua feel yang have probably lah having us in the market threaten their position. Okay, macam pasal apa tau? Diorang believe that they should go on with those kind of old school punya slow dangdut, or should I say moderate lah, moderate dangdut. So
the problem now is, like I said, kita pay crowd sekarang is younger generations. Correct, So correct. Okay. the their expectations is different. Correct. So dia orang expect to always Takkan kita dance. nak macam, of course sometimes kita nak kena ikut trending juga. Nowadays true, banyak ikut correct. trending. So kita pun nak yang lagu quality. I mean kadang-kadang lagu tu lama tapi music dia kita tukar jadi macam baru, ikut trending lah, macam lagu-lagu trending. So bagi diorang yang diorang datang ni, ni dandut apa? Ni lagu apa diorang nyanyi macam Oh, faham. It's like- Sikit hari ingat tak yang pelakon, nampak video korang yang pelakon yang dia buat nyanyi satu lagu yang dia balaskan dah sapau Q Haida dia nyanyi lagu apa, lepas tu korang dangdutkan, korang nyanyi, korang perform apa nama lagu tu? Jamila. Jamila. Yes, Tak nampak correct. itu cool shit, serius. Korang dangdutkan tu lagu. Yes, correct. Korang nyanyi. I love it how you guys take advantage of what is currently popular. You make itu dangdut, and I am very sure kebanyakan crowd mesti suka. Lagu tengah hot dah waktu tu. Untuk yang macam crowd-crowd sekarang diorang memang suka, tapi yang bahasa yang betul-betul yang diorang consider macam dandut is must like dandut mesti nak kena macam gini, macam gitu korang tak boleh adjust. So basically butuh lah kalau sikit kita nyanyikan cara kita sendiri, macam lagu tu lama tapi kita nyanyi, of course kita kena nyanyikan cara kita sendiri apa. Bagi dia dia ni suara macam gini nak jadi penyanyi, dia ni siapa sih, aura tak ada, repertoire tak banyak. I mean like takkan satu malam kau expect aku nyanyi 50 lebih lagu Tu Terus salah. You understand not? Dia kalau nak ikut buku cakap dia pergi library. Betul lah. So of course tak like ada orang cara apa. aku punya band, aku punya tempat bekerja nyanyi, then aku punya suka aku nak nyanyi lagu apa. I mean like if you like you come, if you don't tak suka then you tak nak datang, I cannot say anything. Masa Betul tempat lah, tu betul is lah. apa lah. Nanti ada je lah tak kena. Nanti besok ada orang macam DM I, call I, message kau tahu dia ni cakap gini-gini kat kau gini. Baru-baru memang very stressful. Ada tak haters yang dia sendiri straight up come to kat diorang? Have. Ada buah punya haters. Lagi perempuan. Ada yang ingat apa tau, sampai ke tahap ni macam kat diorang betul macam rasa sedih lah. Kau Melayu, aku Melayu. Aku datang niat aku just nak support tempat kelab Melayu. Tapi orang ingat macam akak ni nak pergi potong jalan diorang ke, Kira datang survey tempat, nak curi tempat lah kira kan like lah. something like that lah, macam nak pergi potong jalan. Kadang-kadang sorry to say, I'm not the one who like potong jalan ke yang apa diorang punya mindset ni tau. Tapi kadang-kadang diorang punya management yang panggil kita. Habis ni nak cakap apa? Pasal diorang tak tahu. So basically diorang tak tahu what is the management punya deal with us. So diorang ingat kita ni nak potong jalan. Diorang ni potong jalan, diorang ni gini. Everything is me. Sampai hari ni tau, okay, like kita berdua nyanyi tapi the bad thing is work goes to me. Sampai sekarang I tak percaya. Tapi haters selalu cari kat diorang. Yes, I don't know. I rasa pasal kat diorang apa losong pipit dalam sangat. Alamak. Betul lah. Tak tahulah Sebenarnya kan. manis dia tak boleh angkat. Sampai sekarang I curious tau. Tapi it's okay. Like macam kat diorang cakap lah dah used to it. So like kau bagi orang tahu, nak tahu aku siapa. So daripada situ orang semua sibuk-sibuk nak tahu kau view profile. So they know who am I. So I nyanyi kat mana. So like day by day they like come and support me. Ada sampai regular like daripada 2016 I start nyanyi sampai sekarang diorang mesti support I tau. Until today, yes. That goes to show how good you are. Si. For them to stay loyal. Biasalah orang Melayu kan ada yang ada je lah tak kena, I ada rasa je tu nak kenapa kritik. mata merah. I rasa I tahu kenapa. Sebab macam kadang-kadang bila tangan kita berat kan. Orang tengok pun macam dia kilau-kilauan kan. Suspect lah, suspect macam gitulah. Mata merah lah. Suspect lah. Amak dia ni gelang dia berat lah. Dia tak Pergi boleh beli angkat cakap lah. dia. Habis pergi beli ya sial. Apa Pergi market diri kau supaya kau bring in customer, manager tak cari orang lain lah. Betul. But then aku rasa macam Pasal some club diorang pun tengok by sales. Diorang tak macam In kau the end ada business. crowd banyak yes. tapi sales tak ada pun tak guna. Betul. So Kau basically penyanyi, bos semua suara- tengok for sales lah. Betul lah. Suara Sekarang baca memang sedap pun, tapi kalau kau tak pandai market, tak pandai sales pun tak guna pun. Sekarang tak semestinya you punya suara macam merdu nak mati punya, macam siapa tu penyanyi egois tu? Lesti ke, tapi kalau crowd tak ada pun tak pakai. Betul lah, betul lah. Tak semestinya suara kau macam katak tapi crowd tak ada. Kadang-kadang orang-orang ni diorang tengok kita punya cara penampilan kita how kita punya PR dengan crowd, berbual ni semua. Ada penyanyi, dia penyanyi, aku penyanyi, aku tak nak berbual dengan kau. haters real lah over yes, there. ada penyanyi gitu. sampai Macam diorang approach, sedia, sombong, that kind of thing. Tapi for me, I can blend with anyone. Of course lah, ada boundary lah. Of course. Okay. So macam mana kat
dulu Kak Dora bila kena haters sakit hati macam bingit kadang sedih. By now Kak Dora mungkin dah start mungkin rasa denam mungkin dah Yes, tak dah rasa denam sangat. dah. So bila haters datang cakap dengan Kak Dora, aku tak suka kau tak ada aura, tak ada apa. Apa kind of respon Kak Dora kasih? I will say okay lah, tak apalah kalau tak ada orang tak apa. Gitu Malas je. lah, tak kuasa nak layan. Senang kata kan. Ya kan lah kau boleh berambus sudah lah kan. Lantakkan lah kau nak caci aku ke, kan. kau nak hina aku ke, apa ke. Yelah kau champion lah, kau lah Tuhan, kau segala-galanya angkat semua lah. kau lah yang terpaling lah. Dunia ni kau punya lah, ambil lah. Dia kira betul. Kau yang terpaling hot lah, terpaling artis yang bertop. terpaling lah, kau terpaling. Aku tak peduli lah. Aku janji aku kerja dapat duit gaji dah. Betul. Mak kau pelaki. Macam cerita KL Gangster ingat tak? Ingat. Kan Syak cakap ini KL gua punya. Betul. Kan Zizan dekat tepi cakap dia kasih je lah dia KL tu. Dia nak sangat kasih je lah. Siap lah. Tapi betul lah. Kasih je lah. Kasih. Ambil lah kau. Ambil lah. Yang penting I setuju dengan Kak Dora. Yang penting in the end aku nyanyi, crowd aku suka, manager aku suka, aku bawa balik gaji. Cukup. Yes, itu paling penting lah bagi Kak Dora. Management happy, crowd happy, I'm okay with it. So yang lain-lain haters tu kau nak cakap apa pun kata ibarat orang bertahu, mulut orang kita tak boleh tutup, mulut tempayang kita boleh tutup. Betul. Betul. So lantak kau lah, kau nak pakai pek ke kau ke, nak kutuk aku ke, dekat apa ke, kau cakap lah. Kita berbual apa pun, kita berbual agama ke, buat apa ke, kita cakap berbual neutral ke, kita jadi joker ke, hater tetap akan ada. Yes, lah. correct. Kita pun confirm akan ada hater sebab banyak orang akan jealous sebab Itu normal. senyuman manis, banyak orang cemburu. Normal pasal handsome sangat. Handsome sangat. Jadi orang macam panas tau. Confirm. Tu pasal cermin mata biru. Betul lah. Bila nampak. Cermin mata biru buat abang keliru. Air abang biru. Baju kuning, abang pening. Pandai sekarang buat kelakar. Aduh. Oh, so that's what you face every time ada orang-orang gini. But how do you handle macam emotions? Macam like you say just now, like first time kena mesti sakit hati apa. Orang cakap macam-macam kakak kan. So how do you handle that frustration, that stress? How do you handle your emotions? Okay, Mesti ada macam basically, seseorang. I selalu berbual dengan my husband lah, of course lah. I will Ya, share lah. ya, betul. Ren tengok dia ni cakap I gini. So baru-baru tu macam geram sedih, macam nak bersmuka, nak conference betul. Yeah. My husband cakap, biarlah, jangan layan. Makin you layan makin menjadi. Dah tentu Betul, kita ni True. penyanyi kan, public figure. So of course banyak kencaman. So then my husband will always give me a moral support lah. That's the most important. So basically Kita I backbone akan share with my husband or my best friend. So my best friend dengan my husband punya thought almost the same. Macam Kalau Kak tak Dora payah jatuh layan. satu gelangkaan lah, I sanggup dengar cerita Kak Dora juga. I tak kisah. I don't mind, serious. Tak payah layan, tak payah kisah. Baru memang seriously geram gila. Mesti geram The lah. moment that korang baru masuk to club, just duduk like about 5 minutes, someone come and tag you say like this. Macam Mesti ya. Jatuh lost tau macam Yeah, kau yeah, siapa kau asal buat gini dengan aku macam siap. you understand tak macam I mean like you someone ke you whatever he says, kau punya pasal lah, kau tak payah datang Betul tag apa? aku kau Dora gini. Tak perlulah. Tak perlu. The moment dia tag Kak Dora, dia tanya Kak Dora, dia tanya kau Dora that means belakang cerita dah sampai. That means dah banyak orang dah berbual. You tahu tak I pergi tu I pergi like club rock rock band pun ada orang come and approach me tau. Kau Dora kau ni. Tak bilang abang lah. Dia cakap abang cakap buat bodoh lah gini. Bagi ni ada Kak Dora buat bodoh lah, lantak kau nak. Lantak, just like Aku pergi rock band korang nak macam Nak ada kacau. Aku datang as a customer nak enjoy. Precisely, Aku macam enjoy lah. True. Stress Orang-orang gini. Betul lah orang gini. betul lain kali Kak Dora Okay. keluar nak pakai plastik hitam. Ataupun Kak Dora Biko dia buat plastik surgery terus alang-alang kan. Mic dekat sikit mic. Oh, mai dia kasi. Kau Tapi, orang semua. tapi satu soalan nak tanya Sebab since kita kat haters pay topik kan. Kak Dora ada tak haters daripada member dengan family member sendiri tak? Itu paling berat tau pada L. Orang luar tak apa lah. Kita memang bingit betul I lah. always have my family support from my both sides. Alhamdulillah. Like abang punya side and my side. Paling penting sekali. Yes, they like always give me a support with abang lah. Tak ada cakap apa-apa, kritikan apa-apa lah. But I have a experience like my friend yang depan lain, belakang lain. Dungka lah. Ada kawan juga dalam kacau circle kita. siap. Lah. Yes. Try to macam cakap
kau tak payah kasih diorang run club ni lah, kau tak payah kasih diorang projek ni lah. Ada. Tapi depan I macam diorang ke gini. Tapi belakang ada like very close one tau. I don't want to mention lah. Like very close one. Bastard sih. Busuk Pada hati I sah. macam mana pergi jahat IL kan. I buat apa-apa benda yang jahat kan. I pergi jahat kan. Takkan kacau periuk orang tau. Biar kita jahat diri kita sendiri. Periuk orang kita jangan kacau. Apa dia pergi maksud I jangan know of kasih course I korang. disappointed lah. Dia dari Mesti situ lah. macam abang selalu tak kasih kat diorang gaduh-gaduh lah. Nak elakkan gaduh ke apa, just kita like draw line lah. Ya. Draw line lah. Kita tak payah nak gaduh dengan diorang ke, tak payah. Just draw line. Just hi So bye-bye bagi je. kat diorang macam sial lah, kau dengan aku baik, kau depan aku gini and Belakang kita helping each other. Belakang aku kau pergi circle lain, kau berbual pasal aku dengan lelaki aku. Lagi kat diorang, apa barang sah kau ni? Mungkin orang cemburu ada ipar kat diorang comel. Suspect lah. Rasa. Cermin mata biru lagi keliru. Kena lagi. Bos kena. Habis lah bro. Cermin mata kat belakang. Habis. Okay, kita berbual kat Dora, but then I can see bang, you like the calmer one ni. Like you always, are you always advising kakak like macam okay tak apa buat bodoh semua. Ada tak? Dia Abang memang mesti very ada. calm person. But Very have you cool ever man. felt like macam alamak kau berbual pasal bini aku gini macam kalau aku you don't have the aku anger control like street tau. yeah. Actually, yalah, I'm much of something I need to learn. So I am the total opposite. Okay. okay, kita nak kena realise there's no way you can continue to stop everything. True. Kita very limited. Okay lah, ni hari maybe somebody say something not so good. I mean about my wife singing. Okay. To me, that person have every right to comment. Okay. Yeah, true. Kita I agree. choose to do this kind of public jobs. So kita nak kena be very open about it. Must accept public opinion tu lah. Yes, correct. Yep. And even kalau macam if it is too negative, kalau for example lah, I go and stop one person, I go and jumpa, kau apa ni berbual pasal diorang macam gini kan tak bagus, kind of thing. Okay lah, one person I can talk, then after that the next person, sampai bila? Until when I want to continue and You will never do this. end lah, the cycle So will never basically end. for me, semua orang ada otak masing-masing, semua orang ada pilihan and feeling masing-masing. So let them talk. If let's say they come from a negative point of view, diorang akan penat. Someday they will get tired, and I for me lah, I never get affected with whatever people do. So to me at the end of the day, eventually as long as korang dua-dua provide quality singing, quality product, korang bring in customer, settle. Yes. So yang lain ni semua boleh pergi mampus. I won't say pergi mampus lah, but Tapi I can say pergi mampus dengan dorang lah. for me I would hope that dangdut punya market grow balik macam dulu. Awas sebab tu sekarang dia macam very limited. To be frank lah, sekarang kalau ada pun 1-2 club je at one time. Oh, so little Yeah, that's why Uish. bukan nak sombong lah, tapi we have good demand lah. We have offers from many different places. Tapi of course for us the most important thing is not the pay, but the comfort level we have with the management of the club. Itu I setuju. When it comes to work, to me I like to work with someone that I can work well with. Pasal kalau even dia bayar bagus pun tapi dia macam sial kan, kita pergi kerja pun kita malas. Yalah. That is one thing. But another thing pula, ada certain management diorang okay, tapi diorang expect how do I say overnight miracle. Kira macam you go into the club aja terus jadi. Sekarang anda pergi bawa tu orang dengan tu stick kan, pergi sembayang. Nak miracle lah kepala Pasal apa tahu? butuh. If anyone can do that and be consistent about it, everyone buka club. True. Betul. Semua orang buka club. Betul tak? Lagi-lagi kalau kita dah relapse like quite some time, kita nak catch up balik, it's like bukan cakap 1 minggu 2 minggu je dah boom. No. Betul lah. Walaupun kita orang tahu yang kita ni always perform dekat club, it like take us like 3 months. Betul lah, sebab korang akan start sikit-sikit dan kau take video, korang market, orang start tengok time Bukan people kau start post coming. saja, orang datang. Some boss they Memang expect like That that. it will grow slowly over time. Memang Correct. kita confident yang ramai akan datang untuk tengok. Tapi to create awareness, it takes time. True, One thing Bukan orang tak nak kita datang, realise. kadang-kadang orang tak tahu that we are back. Betul. So of course lah kita ada, instruments like social media, kita ada whatever, WhatsApp ke whatever to let people know. But there's no way you can let everybody know within a very short time.
True, that's very true. True. And plus kita ada full time job. Yeah. So very limited time Betul. So is it safe to say that bang, yang tadi apa abang cakap tu, is it the kind of changes that you want to see in the scene right now? Like, because just now you say it's limited, but what are you hoping for? Okay, if what I'm hoping for, I wouldn't say that is I mean what I've just said earlier is something that I hope for, but Yeah. it wouldn't be the number one priority in Okay. my mind. Alright. For me, the number one priority is for everyone in the same industry to have a more positive mindset and thinking. Ya, sebab orang memang siap apa tau, dangdut je orang dah fikir sengkit, orang fikir ni orang tua tempat joget ni No, kena. not Banyak in that orang yang mindset Yes, gitu. memang betul. Not- You like Dulu youngster, yes, dulu yes, but now no. Now people are very open because our dangdut is not those kind macam dangdut melek-melek now. I'm telling you, when But you the come thing then is, you'll be your surprised. dangdut, but the rest of the dangdut are doing that kind of tu. Jadi Correct. they are giving they are still sticking to the old style that they believe is still working. Which is why susah untuk diorang break the current market pasal diorang punya kind of music. But what I'm trying to say is it doesn't matter if let's say they want to follow the same genre, because music is not just about go out, work and make money. It's about passion. If that is their passion, and you never know, because you see, whatever you do, the market, the trend, it keeps on turning. Ya, betul. For example, macam seluar bell bottom, bootcut. Nah. At one point was tapered, dulu tapered. Dan tiba-tiba apa itu, nobody wants to wear bootcut. Dan tiba-tiba maybe another 5-6 years, tahu-tahu itu benda jadi trending. So dia trendy Gen Bila aku Z pakai, lah. aku pun macam tak percaya. Macam aku boleh pakai seluar gini? Gen Z dah dia punya old trend dia. Dia pakai bell bottom kita balik, tak Tapi tahu. style Yeah. At first I disagree, tapi after what I tengok Gen Z pakai, actually cantik juga pakai Seluar besar-besar gedabak boleh masuk 4-5 kaki punya. Hey. Tapi selesa. Selesa bro. Serius, selesa. Bila tengok budak-budak Buang angin masuk sedap. baggy pant. kadang bila tengok budak-budak pakai, macam I see my own brother macam tengok Rahul pakai, kadang macam style juga Macam dia pakai. kan, Bila aku kan. pakai, aku tengok cermin, Macam- nampak katik pula. Masa kau memang cantik. But she ever buat satu seluar tu yang baggy, memang dapat bangkit katik. Tapi tetap Jangan bagi sangat kita melampau. tetap style. Betul. Gaya Kena tu ada penting. style. Senyum mau lebih kat dalam. Tulusur pipit tu, tulusur pipit. So my point is, trend will keep changing. So diorang punya kind of music pun might come back soon. Kita tak tahu. People, the interest keep changing. Tapi what I'm trying to say is the mentality of orang-orang lama ni, for example, even kalau macam kerja siang, diorang suka macam apa tau, tak nak share diorang punya knowledge. They don't want to impart their knowledge to Lokek anyone. ilmu Ilmu. Because diorang believe yang kalau orang ni dah pandai, dia akan take over tempat aku. Ini very typical orang dulu punya cara. Betul. Macam orang sekarang punya style pula is different. I prefer if you know what I know. So in case I'm not around, I know that someone is doing. Senang kata apa tau? The thing is running. Yeah. Aku partner. Yes, Yes, fikir jauh. correct. Yes. And I would really hope that they are more positive about this. Jadi why not kita boleh work And lain hand in hand? kali Sekarang kalau kita- dia ada job lain, dia akan bagi korang cover tu. Jadi you it's never not know. just job. Like for example, my keyboardist nari sakit. Something happened to him. He cannot come. I can Betul. pinjam korang punya ni. Korang punya keyboardist. Yeah. Korang punya basis sakit, kita pergi keyboardist macam mana? Tak ada perselisihan faham. Betul. Everyone is happy with each other. Tak ada masalah. Itu Because that's the culture yang orang nak rezeki promote. tu kat Betul. mana-mana. Betul. Tak payahlah nak takut sangat, nak simpan sangat. Nanti dia ni kalau dah lagi pandai daripada aku, Lagi-lagi macam semua tempat dia ambil. kuat-kuat ni semua. Tu Kadang-kadang pasal tak lah. faham tau. Actually kita ni okay tau to be shared ke helping each other. Tapi bagi diorang like tak tahu sometimes I find that diorang look kita like macam satu benda semacam Jujur cakap lah kat diorang, I suspect lah, I really suspect diorang jealous is because of your success. Okay, this brings me to the next question. Soalan seterusnya kan, pasal bila I'm being skeptical and judgmental, okay? I tengok compare rumah dengan compare cara gelang semua. So I assume nyanyi malam is bukan korang punya income. Korang nyanyi malam pasal korang passion, korang suka nyanyi. Correct. So kita pun tahu zaman sekarang and the generation now, dangdut punya market is growing smaller and smaller. And what if one day dangdut punya market die? Will you guys, and a new trend comes, tapi korang punya passion nyanyi, tapi korang dah tak boleh buat dangdut tau. Will korang still sing, follow the trend, try to adapt to trend, katakan jadi dah tukar trend pop pula, ke dah tukar trend R&B pula sekarang?
korang akan switch genre to R&B sebab korang masih minat nyanyi ataupun korang stick to dangdut. Stick to dangdut tapi okay, aku dah tak nyanyi lagi lah. Aku just relax kat rumah Okay, lah. for me, I will stick to dangdut atau pop. Okay, of course I not going to go to English ke rock ke apa semua. okay. Dan lagi pun maybe kalau dangdut betul-betul dah tak boleh hidup dalam music punya industri, I think I will quit lah. Okay. Maybe nyanyi-nyanyi dekat event je. Macam sometimes orang kahwin ada jemput Orang kita. invite. Yes. Orang kahwin. So kat birthday, diorang really anniversary. passion for dangdut ah. Yes, correct. Okay. Because Kalau- my makcik yang selalu push. Yeah. Yeah. So kat diorang sportive makcik pun boleh nyanyi juga ah. No. Dia selalu dia suka dandut. Dia club tu dia pergi club dandut. So bila ada competition tu, dia akan originally letak nama kat dorang. Okay, kau pergi nyanyi ni, kau pergi ni semua. So bagus, actually I don't like dandut no. I don't know about masa kita muda barulah suka dandut-dandut. true. Bila betul lah. aku ingat pun Correct. saya betul dangdut orang tua bila You know when my age like 16, 17, suka ke dandut korang? Tak. At least I don't like Orang lah. tak dia pernah tak dangdut style dah sama umur. dengan dangdut malu sih. Tak style tu. Bagi I like, of course I will say, ni apa sih makcik-makcik? Betul lah. Then after that my makcik suruh. So daripada situ I hook. Then masuk competition lah. Okay, gitu. faham. Okay, sorry Tadi kita dah dengar Abang Rasul tadi suara kasih sikit tau. Dia punya Okay. nyanyi kan. Kita belum dengar Kak Dora nyanyi. tau. Betul juga Kan? lah. Kita belum dengar Kak Dora nyanyi lah. Okay, Belum kejap. lah. Tadi kau cakap bila nyanyi ada a few things kan. Ada gelombang, ada cengkok, ada apa lagi? Lenggok, ada apa lagi? A few other things lah. Okay, Kak Dora kasih lenggok lah. Abang dah kasih cengkok apa? Alamak ni yang lingkut yang mana Kak? Satu lagu biasa bel lagu. Satu tambah Lagi ni lenggok. malai aku. Tak, korang nak kena Tak faham. perlu, yang Dia add backup. bukan, there's no such thing as ini is cengkok, ini is lenggok, bukan. Dia macam nak cakap how to say in a layman's term Susah nak fokus tengok abang punya cincin. Tak boleh fokus lah. Okay, so Kosong. lenggok, semua lagu ada lenggok. Actually true. Semua lagu ada okay, lenggok. okay. Doesn't matter dia rock ke dia apa ke. Tapi cara Cuma lenggok dia lain. cengkok ni Ha? is more directly inclined to dangdut. Ya, correct. Okay, dan kita dengar Kak Dora bercengkok pula. Okay Kak, kasih satu Satu yang lagu. Saya favorite lah. cengkok ni tak apa-apa lah bagus. Tak kisahlah Kasih Kak Dora. ons je lah Kak. Okay, Kasih normally ons je lah. lagu yang Kasih. dekat kelab selalu I nyanyi okay, pasal boleh. crowd suka. Kita go to Mojok Dandut kan? Okay. Tapi Kak Dora kasih sama lagu macam abang. Starting is lagu dia biasa tak ada cengkok. Satu lagi ada Oh cengkok. tak, ni memang Tak lagu ni boleh. memang bercengkok. Ni lagu Abang tadi cengkok. tunjuk kita Okay, example. Ya, Oh. bukan cengkok. I mean like ni memang originally lagu dandut lah. Okay, go Kak. Okay, tak apa. Go. Yang selalu orang suka. Okay, go. Okay, try Okay. Okay. Kau punya idea baik. Aku tak terfikir lah. Come on. Dari aku diam tu aku fikir. Tapi kau dah cakap panjang langsung kita nyanyi musibut. Podcast. Jangan tau. Gila dia, musibut. Okay, go. Ya. Kak, go. Sejauhan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumparkan? Baru aku faham kenapa ada hater. Suara Kan? orang macam sial. Kau dah tahu kan? sana. Kau dah tahu kan? Betul. Betul. Okay. Butol? Butul. Apa tu bukan. butol? Ya kira aku nak cakap betul dengan butul sama-sama. Dah, kira kau dah crossover lah. Hybrid dah. Betul lah. Kan lah butul. Lag lah weh. Tak perlu aku agresif sikit. Alamak, dia agresif sangat kau ni Nari. Okay. Kak, not bad sir. Now I understand why they hate you lah. Now I understand. Tak why. serius sedap lah. Yes. Because I never ever thought of even because I sing also, so macam tak pernah terfikir pun nak lagu dangdut. Sekarang aku dengar lagu dangdut macam nak try pula lagu dangdut. Tapi okay. Ya. Ni part curious. Sebab tadi ada dengar cara abang nyanyi, cara abang bawa lagu lain tau. Cara Kak Dora bawa lagu lain. Tapi macam mana korang compliment each other on stage? Okay, normally kalau lagu duet kita nyanyilah. Lagu duet tu must be the macam sama lah sama. I mean. Korang memang dah naturally korang dah adapt dengan each other, dah tahu macam mana nak cover each other semualah. Itu memang have to. Tapi for me, I usually work as the backbone. Okay, Oh, lagu okay. dangdut ni, dia punya kecenderungan dia lebih kepada perempuan. Oh, Most lagu dangdut kebanyakan memang lagu perempuan. no wonder haters kat Kak Dora. Especially when we talk about the fast ones. Pasal Okay. kita dekat club, of course kita nak kena go more fast type. Jadi Yeah. orang boleh joget. Okay. So most of them is perempuan. So even kalau kita duet, my singing style I akan change sikit to more of a backup kind of vocal. Sebab
not necessarily harmonize. Even kalau let's say I'm singing unison, tapi I will hold back. Sebab kalau in any band, kalau ada dua instrument going at the same power, then it becomes ugly. For example, Betul. Okay, faham. Drum dengan bass, diorang is the band backbone. Diorang create the beat and the boom sound. Okay, Yeah, faham. so agree. That is betul. that is Sebab the dia pun backbone. musician haram jalan ni. Okay. So diorang have to work well with each other. So that's why diorang cakap kadang-kadang, oh ni band tight. Okay, itu actually also itu actually shows that kita punya backbone is solid. Okay. So basically diorang really know each other. So macam I said, bassman tak payah pun nak tengok dekat drummer. Dia dah tahu dia ni nak pergi mana kejap lagi. Dia tengok tengah style dia main je kan, dia dah tahu okay, dia ni confirm kejap lagi nak tukar dangdut. Aku boleh baca macam ni. Okay, so then in that case understanding. kan, okay, before we proceed further, I curious. Earlier you mention kadang-kadang korang punya katakan keyboardist sakit, korang pakai orang punya to support gitu. So sekarang dah tak klik. Macam mana? Okay, usually when itu diorang panggil sessionist. Oh, ada term dia. Yes, sessionist is someone not from the band but coming in to replace. Kira macam substitute, tapi kita panggil diorang as sessionist. Okay, so tu korang coming neutral lah. So of course lah, there's no way we can get real tightness when we have sessionist. You There can't will be tapi Ngerti. tapi kita sebagai frontliners, we must know how to engage the crowd properly. Even though kadang-kadang kita dengar tau muzik tengah cacat, so kita cover up, kita engage. Jadi orang tak fokus banyak dekat. So you distract them. Yes, correct. Nice. So another thing is I'm not going to say that they are more important or less important. The next one will be kita punya keyboardist dengan gitaris. So keyboardist dengan gitaris, they are mainly melody side. Macam tadi is beat side. Okay, so the melody side pula, for example, this song memang solo is guitar solo. So when solo, gitar punya volume akan up. So semua orang akan fokus dekat gitar punya gintil apa semua. Tapi kalau at that time is keyboard punya solo, then gitar akan bring himself down, and keyboard pula naik. Ini semua memang standard. So likewise kita penyanyi pun sama. So there's no way, and dia tengah tarik, aku pun tarik, aku fight, dia fight, mati. Memang hancur bunyi. So So I need to know when to hold this back. is really teamwork lah. Yeah, definitely teamwork. Okay, all along I fikir apa tau, drummer tahu lagu, katakan example lagu ni, lagu katakan lagu Awi lah lagu apa, just one random lagu lah. So semua orang tahu ni lagu. I punya mindset sebelum ni lah, drummer tak tahu dia pepat, gitaris tahu dia pepat, diorang just play, korang just nyanyi. Not going to happen. That's what I thought. No. Dia ikut dia, Bukan kan? tak boleh, boleh jalan, tak ada masalah, memang boleh jalan. Especially kalau semua memang they know their part well and diorang season musician, memang boleh. Okay. Tapi tightness tu memang tak ada. It needs practice. Satu is practice, satu lagi is like I would say relationship. Chemistry lah. So Chemistry diorang will be better if they have good relationship. Faham. So macam kita dah main every week. Of course kita pun akan ada certain times we need to practice. When we go into jamming practice apa semua is for of course to add on new songs. But there are quite a number of songs kita tak jamming, tak practice pun. Serius lah? Tak. Kita just hantar lagu kat group chat. Okay, next week try. Sure. So Kira kita, on the fly lah? On the fly lah? On the fly kita just go je. Of course there are many times lagu kokap. Yalah. Tak kisah. Mesti akan ada. Jangan lah, cakap lagu mesti. kokap. Terkehil pun biasa. Terkehil. Kira jin tarik boplay habis. Salah lirik pun ada. Salah lirik tahu terkehil. sebelum kau apa. Dah tu tak apa. Dia main favourite. Lagu dah habis, dia sambung. Musician terpaksa ikut sambung balik. Habis diorang selalu prank kakak dengan abang apa? Tak ada macam hayal tengah communicate Asal dengan orang kita audience hayal kan, ni. gini dah habis pula. Kadang-kadang pasal apa tahu, orang yang joget dekat dance floor ni, jadi korang diorang dah joget dengan form. muka feel apa Dah semua. layan Kita pun dah terlayan diorang apa semua kan. Kita pun lupa, kita pun dan nyanyi asal macam panjang sangat lagu ni. Drama pun confused tau. Dia nak habis ni. Tanya nasib baik tak kena campak dengan drumstick. Betul apa? Nanti kena jeleng lah. Ada part kita ada signal lah, kadang-kadang band kat belakang. Oi. Korang ada kasih signal juga gitu. Ada Tapi sometimes at lah. least korang nyanyi, while korang teamwork dengan korang pe band, korang pun
apa kira flow with the crowd lah. Yes, Kira correct. Okay. So kita frontliners ni is the juga. connectors between the musician and the crowd. Wah. So kalau kita dia dekat tak tengah senang ni sih. tak solid, memang susah. Pasal band akan ada dia punya mistake. Oh, it's harder than I thought. Ni normal. So like I said, relationship punya importance most bands especially zaman-zaman dulu diorang main damn sensitive. Semua orang perangai sensitive. Macam let's say ni hari AL main bass ni hari AL banyak kokap salah. Dia lain-lain masa muka. Oh serius? Merepek lah si Fa'al ni main. Alamak. Apa siap dia bikin? Apa tak praktis ke apa? Dia ni tak fokus apa? Okay. That is the thing that cause friction. Betul. Ni Kau pun dah toxicity. tergesik. Kau pun punya. Dah tak cantik tu. Ada hari pula alamak ni I akan tunggu dia mistake. Ni drama apa siap dia pay timing rabak siul. Pasal drama control timing. The tempo. Tempo memang dia. Yeah. Oh. Tapi kalau drama tu tak solid, dia tak jaga dia pay tempo sampai orang lain nak kena jaga orang Take lain over take that control role that lah. tempo. Maknanya ni drama cannot make it. But tak semestinya drama bagus tu dia akan control all the time. Akan ada dia pay downtime juga. Tiba-tiba main macam tadi hayal. Tiba-tiba main hayal. Hayal tau. Bila part yang Kau hayal. tu asal kau tak boleh jadi drama. Tak boleh. Kau tak boleh jadi drama. Kau ajar Pak Hayal sekarang aku. Pak Hayal je aku Sekarang Okay, kau boy okay. hayal lah apa BK. Nanti macam let's say drama dah hayal-hayal, nanti kita semua perasan tau macam dia ni dia dah lupa tau kejap lagi nak attack ni. Nanti kita punya keyboardist, let's say dia tukar sound kan, nanti dia macam dia signal sound. Nanti dia tahu Weh baik sia. Itu bagus lah korang ada tapi korang dia punya main tu teamwork. macam orang semua ingatkan dia saja tambah-tambah buat kelakar. Tapi sebenarnya dia Ada atas signal. sebab. Cool lah siul. Tapi kau curious tak nak dengar orang duet? Apa? Curious apa? Nak dengar orang duet? Duet lah. Macam tak. Duet tak boleh lah. Eh, Korang tak nak boleh, dengar, korang nak kau nak dengar datang lah. Kau nak dengar datang. datang Mana lah. boleh dengar Support banyak kita, sangat. support kita. Kau nak Strong okay, the- betul-betul. Kau nak dengar macam mana sebab kau Correct. nak dengar suara Rasul, kau nak dengar suara diorang. Yes. Memang betul-betul cakap quality. Korang dengar ni through podcast tau. Kita dah live dengar demi Allah bulu rumah meremang. Nak tahu dengar at least try to experience lah dangdut. Sebab Melayu kita tak habis dengan Despacito lah. Enciau lah korang. Marah betul Marah sangat lah dia ni. Agresif lah dia ni. Tak lah, orang tahu lah. Malas lah. Main je lah. Malas nak layan orang agresif macam ni. Gila. So apa tu, anything you want to say to like your band members or what? Nak shout out ke apa? I mean you can do shout outs if you want. Ya. I would say okay, we have gone through a lot of not say a lot lah, quite a number of changes of our lineups throughout the years lah. Of course lah yang ada dah apa nama tu? Retire. Dah retire, dah umur. Some dah hit the part where diorang no longer feel comfortable in the club. Oh really? Pasal dah Ya, ada. age factor Oh lah. yeah. So of course lah, and then some players memang after a long time main, mungkin as age goes diorang pun dah tak boleh nak fokus, diorang dah tak boleh catch up kita punya speed. Sebab kita need to keep on tambah lagu. This is all memorized tau. Oh, you all don't put the memang notes play lah. by feel. Memang okay, boleh tengok notes tak ada masalah. Tapi when you Feel feel dah looking tak at the ada notes, lah. you feel tak Ya, ada. true, It actually has true. to come natural. Macam sekarang kejap kita tengok skrip apa soalan nak tanya. Feel dah tak ada bila kita tanya. Betul lah. Tu asal aku tak tengok skrip. So I would like to say thank you to all my all the musicians that I worked with all this while. Nice. Doesn't matter from which generation, especially to the current one lah. We have been going strong for a long time. This is the youngest dangdut band ever in Singapore today. You heard that. I can guarantee. Dang. I'm talking that. about in the market lah. Of course, if you talk about those yang pergi jamming semua ni, I don't know them lah. I'm talking about in the club market, we are definitely the youngest dangdut band. Kasih on. Okay, so maybe some shout out to our Can. band members. Can please. You want to introduce our drummer? Okay, our drama will be Najib. Najib Ni yang bicep besar, okay. Bicep besar mah. Kira 45 minit dia tak drama, dia dah tak stop. And then go to keyboardist Rizal. Oh ni tukang teng. Kasih signal lah kalau Najib hayal lah. Dia kalau gelap dia makin gelap nampak dia. Okay, kita punya gitaris will be One Hawk. One apa? One hawk. Nah, abang Sado, Abang Sado lagi, Abang Sado. Okay, ada orang kenal dia as One Hawk, ada orang kenal dia as Abang Yan. Abang Yan. Abang Yan. So dia ada nama panggilan dia, tak tahu lah, mungkin ada nama family ke, nama members ke, tak tahu lah. Tak ada nama baru lah Abang Sado pula lah. So dia among semua badan dia paling besar, tapi trainer dia kita punya drummer.
Macam bicep song. Kau dah boleh tahu apa? Kecoh Kau dah sial boleh tahu. drama train sial Okay, lah. and last but not least, yang kuat one of hayal ni. kita Yang si Basis kuat yang kita. kuat hayal ni siapa? bukan, itu drama. Yang hayal tu drama. Drama kita okay. kuat hayal. Yang the last but not least, dia the only senior player yang ada dalam Royal Band, Okay. which is Abang Mimi lah. Kita baby Dia sis. punya orang cool, je relax, dia tak banyak cakap. Kau berubah dia gini, senyum. How old is he? Orang gini best. Late 50s I think. Oh, around there still, lah. still strong play music Baik Tapi dia punya play discipline damn strong. Oh serius oh. Betul, So, dia very disciplined. These are passionate people. Yeah. Gitu So cakap. don't be surprised when when it comes to tangkap lagu baru, he's the fastest. Okay, what's the how fast? I don't know how he do it, but macam for example, we give 5 to 6 songs. Okay. Okay. Maybe by the next jamming, pasal kadang kita just 2-3 hari je. Oh. Kadang-kadang lah. Okay. Of course there are times yang kita have more time. Okay. So macam yang lain-lain, maybe dia ni akan cakap, aku baru dapat 3 je. Yang dia ni cakap, aku busy tak sempat dengar. Pasal dia orang kerja kan. Oh, Yelah faham lah. Tapi tak sempat dengar pun. Macam example, kita Last punya minute pun orang boleh plug. keyboardist dengan kita punya drummer kan, let's say, keyboardist dengan kita punya gitaris. Just give them 5 minutes, diorang dengar. Okay, boleh. Nanti diorang Sure lah. Sial. But Correct. of course, bila diorang dengar macam gitu, kita punya first round will be maybe 70% or 70%. Tapi from dia dah tangkap, 60%. dah tangkap then go. Yes. Sial lah baik ke apa. Then kita akan fine tune to 80-85%. Then when it comes to, if you want to get it 100% ataupun 95%, there's no way you can do it in jamming. Betul. Yeah. Tapi once korang reach 95 to 100%, korang akan ikut that song punya flow atau lepas tu korang akan tukar ikut korang punya own flow pula. Most of kita play lagu memang semua mostly kita ada perubahan kita sendirilah. Okay, bagus. Tu yang best. Number 1 is identity. Number 2 is kita nak kena feel kita punya own rendition. Actually true lah. Faham. Kalau tak feel tak boleh. Macam keyboard kita selalu cakap, Ha. nak sama lagi dengan radio Asial. Betul. Betul apa? He's right. Ah. Betul. Wah. So, Bila aku berak pun aku macam nak feel. Kau betul macam sambil kau main game. Kau main Mobile Legends? Tak apa. Okay, tak payah. Tak payah berbual lah pasal main bola ni semua. Ni okay. Any other kind words to say to the people? Mesti ada yang budak-budak kita And tak those tahu apa. that always support korang. I mean Not korang only that ada lah. korang pergi regular selalu support korang apa. Ada. You want to say thank you Kalau to kau them? nak shout out memang kau pun tak boleh lah sebab kau pun terlalu ramai lah. Yeah. Yalah, so to all our Supporter. loyal supporters lah, especially yang mana yang throughout kita pergi club mana pun diorang punya muka mesti Semua ada. ada lah. Diorang Bagus support lah, Never fail to support and always keep in touch dengan kita. Correct. We really appreciate all of you. It's good, it's good. Thank you lah really from the bottom of our heart. From the Jangan tukar bottom. kita bang. Macam abang terima kasih kat Abel. Baca terima kasih kat dorang. Macam kita pula. Tak boleh Abel jawab Sama-sama. sama-sama. Supporter semua, thank you so much. Santai sangat. Support kita daripada day one sampai sekarang. Nice. Tak putus-putus, tak give up. Continue lah support kita. InsyaAllah. Continue And support siapa dorang. yang curious nak try satu malam pun tak apa. Try je. At least dengar. At least you get to experience dangdut. Kita tak tahu. Mungkin kita tak akan dapat rasa salah kamera aku tengok. Kita tak akan dapat rasa dangdut seumur hidup. At least dapat rasa satu kali pun jadilah. At least Betul you know apa? what dangdut is like. Bukan dandut je orang tua. Dandut je orang tua. Tak mesti dangdut je orang tua. Betul? Kau tahu tak? Budak-budak pun ada sekarang datang. Nampak Genji-genji. tiga rambut putih. Tapi muda. Come on. So okay. Next, the last one. Is there any advice for the young ones yang dorang pun rasa macam, aku pun nak try dangdut lah. They just want to be different. Good you know? question. Yeah. So macam orang, there are people who wants to be different. So mana tu dorang nak try dangdut. Is there any advice for them? Okay, firstly, don't be afraid to try. Don't be afraid because sekarang ni budak-budak muda ni diorang punya mentality is nak jadi dangdut malu. Okay. Okay. Setuju. Bagi diorang they are too young for it. But I'm telling you that is where the money is. Nice. Okay, because rock punya penyanyi, rock punya band lambat in the market. True. Betul juga. So you are talking about any kind of band, R&B, reggae, semua banyak we can find in the Ramai market. kau nak fight So je. when we go out and market ourselves, what makes you so good or so special
that the clubs to choose you compared to other bands. Betul macam Iskandar Ismail semua kau nak kena fight all this semua bukan senang. Yes, of course. So Betul. macam for example Iskandar, Fuad, ni semua Fuad jangan ni cakap semua lah, tu strong memang names dah in up the there. night market. Fuad masih nyanyi malam See, Oh, dia still sing? kat mana Kira juga kan. dia nyanyi dekat another club which is owned by the same owner with our current place. Okay. Dia on the sideline. Will ask you because I nak dengar juga suara dia. So far I tak pernah dengar suara dia live. Curious juga nak dengar. Macam suara mana dia kau, suara dia macam mana kau dengar suara dia dekat TV, macam gitulah suara dia. Tapi lah. bila dengar solid live dia sia. punya rasa dia lain tau feel dia. Memang Dia shook. memang, but I'm telling you, most rock singers cannot sing dangdut. No doubt sah. Cannot sing dangdut. Bro, But I can see dangdut that. players Can or sing dangdut singers all can song. sing anything. Now I'm jealous. Nak kena belajar cengkok. Aku nak cakap cengkok. Cengkok. Tapi kalau kata korang dangdut singer, korang boleh nyanyi lagu macam high notes, Jalan Zain terus apa. Okay, when we teruskan. talk about high notes, high pitch, ini semua is individual. Semua orang ada range masing-masing. Okay, Yeah, for correct. example, if we go technically, range for example 1 to 10. Okay. Your range maybe 5 to 7. Means it's already on the higher side. Tapi your low register is very weak. Okay. So also does not mean you sing high, you are a good singer or you're a strong singer. True. There are a lot of part that you cannot cover. True. Of course, there are a few strong singers. Example, people like Mariah Carey. Oh. They can push range from 1 to 10. Dia Mariah. Aku Melayu. Betul lah. Okay, so that's a bit more technical lah. Tapi the range doesn't matter. Because bila kita nyanyi dengan kita punya own band, dia punya key boleh tukar bro. Yeah, Tak semestinya lah actually kena ikut original. Correct. Like my So kira senang kata kita nyanyi ikut kita punya own range. Know our own range. Yes. Sing within our own range. Jangan ikut penyanyi tu punya cara nyanyi. Yes, kalau kita boleh ikut sama dengan penyanyi original, lebih baik. Pasal kalau kita pergi jamming dengan band lain and they cannot sing, they cannot play, they cannot apa the word they cannot adjust the key to suit your note, Range. then you have a problem there. Tapi this is very rare kind of situations lah. Oh, okay. So that's why if you can go original key, the same key is the best. You go everywhere, it's the same. But if not, if you have your own band and you are performing only with them, then go for it. Go, because when you sing in your own range, then you will be more comfortable and you will deliver much better. Betul. For me, I'm telling you, I won't be shy to say my range have dropped quite a lot since I Go to dangdut. No, not dangdut. Since I actually tried bodybuilding. Kacau betul. Memang kacau. Tak tahulah hormones ke apa ke. Dok, aku was expecting age dok. Aku expecting age ke atau penyakit ke apa. Body Sial lah ni first time aku dengar orang parents jatuh pasal bodybuilding dok. But seriously, if let's say kan, among the younger generation, aku terdengar umur katakan 24, 25, dia nyanyi dangdut. Aku confident, aku curious ya. Ya, true. Siapa sah ni umur 25 nyanyi dangdut? Betul. Confirm dia bikin duit lah, tapi dia mau berani lah. And if these people they are really interested to try dangdut, you can come to us anytime. We can guide, tak ada masalah. Can you say the place again? Takut orang tak tangkap. Okay, sekarang ni kita dekat Simlim, which is Okay. Club Venom. Okay. Tapi future next week onwards, so June onwards, kita dah start main dekat V88. V88, V88 lah. V88 dekat Boat Quay. Kat Boki. Yes. Okay. Cantik. V88 kat Boat Quay. V88 kat Boat Quay. Yes. Heard that? But, Turun lah spot. kita ada planning jugalah ura-ura untuk organize some competition, singing competition. Dangdut singing competition. Oh, dangdut je. Dangdut aja. Habis So kalau- basically untuk cari pelapis kita. Pelapis. Habis kalau datang yang sikit hari tu yang korang cerita Yang tadi jangan episode cakap tu. Kalau dia datang lagi macam mana? Kalau dia datang Nanti lagi kita macam tengah mana break. Kak dengan abang? Kalau dia nak kita pun boleh guide, tak ada masalah. Tapi of course lah, tak semestinya kita ni teringin nak jadi lawyer, kita dapat jadi lawyer. Betul. So cerita dia Nanti lebih dia kurang feeling juga. lagi macam mana? Nanti dia feeling lagi macam Biar mana? ada feel lah. Biar ada Tak feel apalah. sekarang tidak lah. Asalkan- Macam sini tu juga lah. Ambil lagi di KL. Macam lagu Armada, asalkan kau bahagia. Aku rasa that's the end of the episode. It's been fun. Abang, kakak, thank you so tak much. perasan saya ada 50 Thank you so minit much, saya. It yeah. was really fun saya. Kan? So I just want to thank you guys for having us here.
Sorry Welcome. tak boleh pakai rumah kita pasal And sorry pasal kita It's training not bola korang cancel. siapa Bukan kita orang, aku je. Abang. Dia tak main bola. Takkan kakak nak main bola. Dia main Kakak. main bola Ini dia tekan. So abang kakak, thank you so much. Welcome. Yeah, Thank you so for having us and for willing to give us a chance to, because Yeah. kita still growing and korang the first person yang Sih. accept kita untuk have interview korang. Padahal kita tak ada strong follow pun, tapi Betul. korang willing to give us a chance. Yeah. So for that we are really thankful. Ya. Datang rumah korang lagi pula tu. Sih tengok rumah lawa kan. Rumah abang Rasul lah ni dengan Kak Dora. Okay, so I Itu think geram aku geram. tu lah. Thank you juga korang sudi invite kita. Ya sih. Kami macam sedih sangat tu lah. Thank you korang. Okay, Yalah, but really thank you to both of you. The cohorts apa? Course block. The cohorts The block. cohorts block. Yeah, I really appreciate Fael, Nat for coming over interview us. So korang punya channel will be success lah. Yes, InsyaAllah, the same Every goes to you guys. success, InsyaAllah. So yeah guys, that's about it. If you guys want more, DM lah kita. DM Jangan lah. malu. Kalau korang nak kita interview korang pun boleh. We can come down to yours. Kita set up punya baik. Pergi rumah dorang tau. Ha? Pergi rumah dorang Boleh lah jalan-jalan apa. Boring je saya tengok kita punya rumah je. Betul. So okay guys, thank you for listening. Hope to see you guys soon. Alright, same block, same cohort. Ciao.